amahoro y'Imana kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira mu makuru n'ibiganiro tuba twagiye tubategurira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026, akaba ari umunsi wa nyuma w'ukwezi kwa gatatu, aho ku munsi w'ejo tuzaba twatangiye ukundi kwezi. Turi ku munsi wa 90 mu minsi 365 igize umwaka, byumvikane ko hasigaye iminsi ibarirwa kuri 275 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje, njye banyita MC Derrick, nkambazaniye bimwe mu byiriwe bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi munyemerere duterurire kuri iyi nkuru, aho ikipe y'igihugu Amavubi yegukanye igikombe cya mbere nyuma y'imyaka 25 itagira igikombe itwara. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatsinze Estonia mu mukino wa nyuma wa FIFA Series 2026 wo mu itsinda A, wabereye imbere ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri stade Amahoro. Ikipe y'igihugu Amavubi ikaba yegukanye iki gikombe nyuma y'imyaka 25 nta gikombe gikandagira mu kabati kayo. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaherukaga gutwara iki gikombe ubwo yatwaraga igikombe cya Komesa mu 2001, ndetse na nyuma y'imyaka 2 itwaye igikombe cya Sekafa. Ibi ngibi byateye ibyishimo bidasanzwe mu Banyarwanda, aho yewe n'iyo nka nayo yishimiye iyi ntsinzi y'u Rwanda, aho ari ibintu bitari biherutse mu rw'imisozi igihumbi. Ibi ngibi byatumye Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire yashimiye abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi batanze imbaraga zabo zose bagaharanira neza igikombe nk'uko bigaragara, ndetse bagahagararira u Rwanda nk'uko mwabibonye. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yariri mu itsinda A, ikaba yegukanye iki gikombe mu iri tsinda yari iherereyemo mu irushanwa rya FIFA Series. Kuwa mbere tariki ya 30 Werurwe 2026 kuri stade Amahoro hakiniwe umukino wa nyuma w'irushanwa ritegurwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, nyuma yo gushyikiriza igikombe Amavubi yari amaze gukora amateka yo kwegukana iri rushanwa ryari rikiniwe bwa mbere mu Rwanda. Minisitiri Mukazayire yifashishije imbuga nkoranyambaga ze ashimira abakinnyi, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abafana. Yagize ati, mwakoze cyane basore bacu kubwo kwitanga mukimana u Rwanda, mwaduhaye ibyishimo ku munsi wa mbere wa FIFA Series 2026 kugeza mutwaye igikombe. Yashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame udahwema gushyigikira no guteza imbere siporo. Imiyoborere yanyu ndashyikirwa niyo dukesha ibi byose. Turashimira by'umwihariko abafana b'Amavubi, mbega ngo muraza muri benshi mugaha ikipe ndetse n'abakinnyi morale, murasobanutse cyane pe. Ikipe y'u Rwanda yatsinze Estonia ibitego 2-0 ku mukino wa nyuma, ifite intego yo kuzitabira igikombe cya Afurika cya 2027 kizakirwa na Kenya ifatanyije na Tanzania ndetse na Uganda. Iri rushanwa ryasize Leroy Jacques Mikel wari ukiniye u Rwanda bwa mbere, ariwe ubaye umukinnyi mwiza w'irushanwa nyuma yo gutsinda ibitego 2 akanatanga umupira wavuyemo ikindi igitego. Ntabwo twabwira ku Mavubi tubure no kunyarukira muri Murera, aho hari ingingo Francis Christian, umutoza wa Kiyovu Sport yerekeje muri Rayon Sport uherukagamo mu 2023. Uyu mugabo ukomoka i Burundi ni umwe mu batoza beza muri shampiyona y'u Rwanda, aho uyu mwaka yigaragaje cyane muri Kiyovu Sport. Yatangiranye umwaka w'imikino urimo ibibazo byinshi by'ubukene, ariko ikitwara neza mu kibuga.
hari ingingo wari usigaje amezi make ku masezerano ye mu ikipe y'Urucaca yagiye muri Gikundiro iheruka gutandukana n'umutoza Bruno Ferri wirukanwe nyuma y'amezi 3 gusa. Ubuyobozi bwa Rayon Sports butangaza ko bwifuza kwegukana igikombe cya shampiyona biheruka mu 2019 cyangwa kimwe mu bikinirwa mu Rwanda. Murera ikomeje kwitegura isubukurwa rya shampiyona aho izakira Gicumbi ku wa gatandatu ku isaha y'isa 12 mu mukino w'umunsi wa 26 wa shampiyona uzabera kuri Kigali Play Stadium. Hari ingingo yaherukaga muri Gikundiro mu 2023 icyo gihe yayihesheje igikombe cy'amahoro. Uyu mutoza yasanze Igikundiro iri ku mwanya wa 4 ndetse n'amanota 42. Reka nizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko. Bakunzi mudahwema kudukurikira mukomeza gukanda subscribe ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye kugira ngo mujye muba abambere mu kubona amakuru n'ibiganiro tuba twagiye tubategurira. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.